Dobrodošli na kanal. Prijavite se. Klik na subscribe. Anabela Atijas otkrila da će pesme njene ćerke Lune biti biografske, a sudeći po tekstu prve numere Deveti krug pakla, Luna svog bivšeg momka opisuje kao suludu grešku i đavoljeg advokata. Da li je reč o Marku Mirkoviću ili Slobi Radanoviću, Luna nije želela da otkrije. Ovo su reči pesme Deveti krug pakla. Hotel je mračan, to je predvorje glamura, na zidovima tvoje slike, kakva nekultura. Kusur od nula je tvoja kula, od ovih pijuna ti si vodeća figura. Pitam te da li može tero da mi sedne, duša mi stoji jer si spustio roletne. Toliko puta je bez aduta, za minut stiže žuta minuta. Hajde digni me na tron i opet si ti suluda greško, i opet ti đavo sa smeškom. Sa svima si cool, sa svima si drug, advokat pakla, deveti krug.